Kedai All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ke kubor mentaka step. Ya ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking la rake ha kanong ba Shillong hanin kesngi. Ha Assam ke jinglong jingman kedanglong ke baima hakikat tu keni kejaka nakadaw ke jing shlei But ke University of Science and Technology Meghalaya kala pendan buram gi kena ek balawan syakmat haki eksamen SSLC but HSSLC. Ke kubor ke babnia. Ya ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kabadai menta kesengi ke arpun riu terik ujeliu. Hendrai la penlong pat ke jingrakhe kini kesengi elek persya drugs henin kesengi ha usoso tham auditorium Shillong da ketenat social welfare bat ketenat pulit kejela. Usembut Menteri Rangba Kejela ba Preston Tensong ulalong kongsan ha kejingidan lang Menteri ketenat korbari ba lakmen rembui. Kibabon kinong kren bat kiriu syampang kila kren halor kejing sni drugs bat kumno benelek persya ya Layo ai kejing ruai bekerpang na kinong ruai bapau Kejela bat neki kenhuan ketenat pulit. Layo ru ya kejing lekai skit na kena senrang ke Kripa Foundation De-Addiction Center for Juveniles ke Banamau Kasiang. Armut kibreu ba la syong bat yo jingerap na ki De-Addiction Center kila ai jing pla halor kumno bakila ngop hau drugs bat kumno bakila yo jingerap. Ki cadet ke National Cadet Corps NCC jong Shillong College nen kesngi kila penlong ya ke jingyat rally bat kilara ek plakat bat kijing thok bat ai jing tem halor ke jing sneu bami nau drugs. Ya ke ni ke jingyat rally la penlong halat mkhra kum shibenta ke jing rake ya ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking balawan bani shimbenta de kena pule kino hikai bat ki cadet ke NCC. Ya ke jingyata halor ke jing sneu no drugs la penlong dagi kadet ke NCC berlawan bani shimbenta dagi he jong ke NCC. Menteri Rangba Ado Kariu Narendra Modi unlet jengok laisngi ya ke Germany bat ke United Arab Emirates nadu menta ke sngi. Unlet shimbenta ha ke G7 Summit. Ha kini ke summit Menteri Rangba Ado ni keliang ya ke jing snow bat ke weki giri G7 halor kimat bedai bat ke mariang saudong saukun kebor kajinglong jingman kesun beneng kajing shingan ha kajing don kabam kajing elek persya ki kam le no kamari rengkat ha kalong kentai long shenrang bat kiwe kani ke summit kan long ha Germany onda ulawan pai unsange ha Abu Dhabi ha United Arab Emirates bani kendo yau presiden jong ke UAE ha Assam kajinglong jingman na kajing shlei kala khambha khandiat nen kesngi Kibor ke Assam State Disaster Management Authority keleto ba kajingdan ki distrik Bashakta kalahir na kalai phau syaka arpu prateli. Lahajar san spa shpautli kishnong kidang syatap hi ha ka bat kumba arlak an rupusan hajar ngut kibriu kidang don hagijaka kibari tengen bat ai jingirap jong sarkar. Ka jinglong jingman haglai tli ki distrik ka Thambarak kadang long ka ba ima. Hagawai pat kaliang ke Indian Air Force kelalit ai jingarap ha Assam bat kelala ban pelat yem ya ki breu ke basakut balit penhap ya ki marbam bat ki ki mar ai jingarap. Menteri Rangba Ado Kariu Narendra Modi unia Assam ki sembo perkat ju bat ki breu hakari bat syabari rukum jo ak program Man Ki Baat lembag All India Radio menta ke step ak porkat wai beje. Kani kan de kesien ke ba khandai phau ba Menteri Rangba Ado na jingkren ha ke program ke ba shisien shibenai. Onla ban yo ek ne program na baro ki network All India Radio bat Doordarshan na ke website jong ke AIR News bat na ke News on Air mobile app. Onla ru ban yo na ke YouTube channel jong ke AIR News DD News na ke jong ke office Menteri Rangba Ado bat jong ke tenat information bat broadcasting. Mari dep keren Menteri Rangba Ado ha ketin Hindi on pen sngau sai gijing pen kela ha ketin Khasi jantia bat garo. Ya gini gijing pen kela on sa pen sngau biang la shibet janmiet ha ke por prabaje. Ya kumba shispa kendai pun reu klor kendai pusau lak teli ki dos jong ketika COVID-19 la dep ai ha kari kat adu menta. Katanar kakoi kakya ke sorkar pedeng kalayatho batang henin ke sengiru la aitika syaparat kat sanlak nyopulai hajar ngut kibriu. Ka jingdon ki bakot na kene ke jingpang ha kari India manta kalong kendai pupra poin san pra na ke shispa. Kani ke kubor kawan cepi na ke All India Radio Shillong.
Ka University of Science and Technology Meghalaya USTM henin kesngi kelapanan buram yaki balawan hakmat do aka eksamen Secondary School Leaving Certificate but Higher Secondary School Leaving Certificate jangka Meghalaya. Kila don cispa lai pu prangut ki bala sya penkop buram henin kesngi kentu bagi kena ki bawan syakmat ha ka eksamen AHM hapo kaseba ki bana Asam. Kini ki kena ki layo yaki memento ki certificate bat kapisa. La kerja ni kini daga Vision 50 Academy. La penlong yang kini ke program haka Central Auditorium jangka School ba USTM. Chancellor ke USTM Mahbubul Haq Ulaong ba habakran kini ke jingelang ba ke school ba ke penkre ki kena benekon yaki eksamen Civil Service. Ki dekat ke Meghalaya Football Association MFA henin kesngi gile kendo ikinong patai kubor bat kila penbana ban penlong ya ke benta balai jong ke Meghalaya State League ke ban sedang hok benai risau bat ononra iki klub bapau na keleng kejela kila ong baki association balayo jing itu na ke Meghalaya Football Association ken ban pendep iki league jongki kada ke bakot unai lor menta kesnem. Ka Meghalaya Football Association kalapan benaru ban sedang ya ke MFA Youth League ke Batamai ya ki Youth Club jong ki bahapo kat lai senam kerta ki bahapo kat san senam bat ki bahapo kat nyo senam kerta bat ki nong job kin mi kemat ke jela ha ki jing ekon ke All India Football Federation. Menteri Korbari ke Jela Meghalaya ubala kemen rumbui nin kesngi ulong baya ke ejahar la ujor bat ke jing toket ke rangya caprang ban toket alor ke jing ja tombor hakikat to keni benta jong ke Jela. Menteri ulong ya keni hadian baladon ke jing tombor hakikat to kenengut ki beriau hamaulai bat hajayau hakaba dang men hakasngi to ading. Arngut ki kena apule na Kerala kila syak tombor hakakenhon kinong nya tok-tok. Menteri ula penrem gene ke jingja ula penpau ke jingkermen bagi pulit kinyo ban kemno ya kinong le kam sniu. Ka result jong ke election steng samoy ha Tripura kebelalong mana ke arpulai terik mentau benai on pen bena menta kesngi. Ya ke election steng samoy la penlong ha ki South League Assembly Constituency kata ke Agartala ka town Bordowali ke Surma bat ke Jubaraj Nagar. Ka jingyo iki vote kan sedang hakapor prabaje menta ka step. Laban pen kan mau hang ni ba kumbah nyo pupra point san pra nak sispa kinong tap vote kilawan ban tap vote men ha kasing palai. Arpu arngut ki kertong kilia aireng hakane ke election steng samoy. Iwei ibreu ilayap an reungut ki wei pat kilamen saw haba ka wei ka kali kalalet tenra ya ka jaka re tengen ni kilanot ke jing shleum haga district Morigao letho kitulong kubor nin kesngi. Kani ke jingja kalaja hajan ka Dharamtul Vishnu Temple ha kesurok ba National Highway balai punyo. Deputy Commissioner ka Morigao PR Ghar Phalia ulaong ba jing toket dalor kani kadang ya caprang bala suba ba unongnya kani ka kali ula syok kau yang. Ka kenhuan menteri ke Jela Assam nin kesngi kelekren ya kamat bede bat kejing ya kajaput bat ke Jela Arunachal Pradesh bat kelekren halor kumno banweng ya kani kejing Ka kenhuan menteri kelekren halor ki shispa arpulai teli jaka baya kaja. Ka kenhuan menteri kelarai bantong daki komiti banit jurip ikini kejaka. Kekenun menteri kelarai ru ban pendap online ya kakam ban penkendria akam ya kinohikai hagi skol elementary, secondary, SSA bat ki skol sorkar. Ka sorkar Arunachal Pradesh kala pelaj ikapisa bakat san klor tengka bantiet ya ki kali kit nyut bat ban bo shosho ikinong tray ha ka Itanagar Municipal Corporation bat ka Pasighat Municipal Council. Ya kanile itu do menteri Kampen Roysor ke Jela u kamlong mosang henin kesngi. Bat kat tu ke kubor kalakot kene ke step ke balawan Shapi nak All India Radio Shillong. Ngi pengen mau pi kinong ngap ba kapor prabaje ngine so ba Delhi station nak benta ke kubor ka ketin Hindi ke banbot ke kubor ka ketin Pareng ha kapor prashteng. Ngi pengen mau ru pi kinong ngap ba kapor kendai baje nak ke station pinyo ke North East News. Kapor menta kaladap Praduna San Minute.